Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Süyüktür tuğan. Bugünkü sabahımızın teması el-khubzul mahruk, kuyuk nan. Ova, siz dandırga je elektr pechkasına japkanda arkasın küygüzüp algandağı kuyuk nan, je kuyuk samsa, je kazanга bışırgandağı tamaktın aldı koyulanıp biraz kuyuk jıttanıp kalgan tamak. Bir söz mene aytkanda, uşintip biraz sizdin başka iş menen alektenip, je WhatsApp'ka baş otunuz meni girişip ketkendegi buzulup kalgan tamak. Ba'da yevmin tawil ve şa'aq minel amel. Keçke ayağı tınbagan apam çarçap çağılıgıp jeni menen beşenesindegi terin ağrıçıy işten çarçap emi gana jumuşuna kamdanıp atkan atamdın aldına apam wada'at ta'am ala tawila dastarxongo tamak koydu. وكان معه خبز لكن الخبز كان محروقا تماما. Anca ilip jegenge kıyam şirindikler bar ele. Çınıda. Apamdın koygon nanı negedir meni özüne tarta saldı. Antkeni apam koygon nan arkası bir otolu kokoço olup kuyup kalgan. فمد أبي يده إلى قطعة الخبز وابتسم لوالدته. Atam hiç sır berбей, arkası güyük nanды görmöksöngө salıp sındırıp, oşol güyügün biz aytkanda vareniyege, kıyamga matıra salıp anan jeyi başladı da. Apama jılmayıp tiktep, ay senin kolundan. Ne bir okmuş jubaysın, çarçadın go. Esaleme, men işke jönöyün. Dedi da, anan maga tiktep. Keyfe kâne yevmi fil madrasa. Mektepte sabahtarın kanday bolup atat, oğlum dedi. La atezekkar bimâze acibtu. Atama emni dep жооп bergenimde hazır esimde yok. Emi жооп bersem kerek, diginde bolup atat, momunday bolup atat dep. Lakin atezekkar anni ra'aytuhu yudahhin qit'atal khubz bizzabda vel murabba ve ya'kulaha kulluha. Biroq esimde kalganı bıçak menen nandın güyügün kesip taştabay kayra oşol güyügün vareniyege kıyamdarga balga matırıp tamşanıp jep attı. عندما نهضت عن طاولة الطعام men dastorkondan turup bara jatkanımda سمعت أمي تعتذر لأبي عن حرقها للخبز وهي تحمصه. Apam atamdan meni geçirip koyasız bu. Momentu bul jakta işleri bütürem dep atıp, nandın astın alıp ketiptir. Biraz ыңгайсап aldamında. Kursanız çala toyup kaldı okşayt. Birok işten kaytkanыңызга mından da mıқты tamak jasap koyam. Uada berem, astın aldırtpayım, nandı güygüzpeyim. Dep, emnegedir ayıptuu bolup, peşenesin atamdın mürünü söyödü. وَلَنْ أَنْسَ رَدَّ أَبِي عَلَى اِعْتِذَارُ أُمِّي. Oşondoğa apamdın keçirim surağanına atamdın bergen juubun hiç kaçan unutalbayım. Daim kulağımda жаңарып turat. Süyүү degen uşunday bolat tura. Men de çoğoygon uşuntişim kerek turbay be dep oşol söz menen özüm tarbiyalap kele jatam. Atam apama habibeti, oy jaragım, o süyüktüm. La tektarisi bizalik. Özüngde kıynay berbeç. فأنا أحب أحيانا أن آكل الخبز محمصا زيادة عن اللزوم وأن يكون بها طعم الاحتراق. Sana aytam debes men çift kalıptır. Ana aytam, mına aytam menen ömürdün ötkönün karabaysın. Kiçinemden beri mezgil menen
nandın kүйігін жегенді адаттандырып алған елем. Nandın арқасын күйгізіп берші деп, nandın арқасын күйгізе бышырып берші деп саға айтқандан уялып жүргем. Жақшы болбоду. Ең сөмді айттырбай жасап қойғаныңа ушунчалык ыраазы болдум бүгүн. Билесиңби деди да, апамдын чекесинен сүйүп, аркасын таптап, анан жумушуна кетти. Кеч дагы баягындай жайдары дасторкон айласында отуруп, тамактанып бүткөндөн кийин анан атам өзүнүн уктоочу бөлмөсүнө кирип, аркасынан мен да кирдим. Atamdın kolun öğüp, beşenime sürtüş üçün. Bирок дагы bir нерсени шылтоо кылып кирдим. Жакшы жатып жай туруңуз. Ыйманда туруңуз ата дедим да, чыгып бара жатып. Ата, bir нерсе сурасам жашырбайсызбы дедим. Айт уулум, айт, эмне болду? Сиз чын эле нандын күйүк жерин жегенди жакшы көрөсүзбү? Анткени бул нандын күйүгүн жеш, же атаңыздан же апаңыздан мурас калган болот да, туурабы? Анда демек мен дагы кийинчерээк нандын күйүгүн жегим келип калабы? Буга чейин таптакыр нандын күйүгүн жегим келген эмес да. Fadammani ila sadri. Atam gel beri dedi da. Kökürögüne ушунчалык көптөн бери сагынып жолукпай жүргөн ата баладай болуп, мени көкүрөгүнө кыса кучактап, وقال لي هذه الكلمة التي تحتاج إلى تأمل قulağıma өттө tereң ойлонуп чече турган bir söz aytты. يا بني أمك اليوم كان لديها عمل شاق. Bilesingmi kulunum, apan gündüzü öte katı iş kıldı. Çün, kolları kavardı, beli dağladı, kir juğdu, üy şıpırdı. Üydün için sırtını tasaladı, katı işledi. Anan emmi, oşol işti jasap jatıp, bizim kursağımızı toygozom dep, nandın arkasını biraz güygüsüp koyuptur. Al nandın kүйügü adamды өлтүрүп койбойт балам. Жеп кое бериш керек. Бирок мен нандын күйүгүн жегенди жактырбайм. Апаңдын көңүлүн көтөрүш үчүн гана ошентип ичимден токуп жалган эле сөз сүйлөп койдум. Эсиңде болсун. Эч качан жубайыңдын көңүлүн түшүрбөгүн. Деди да аркамдан таптап, бар эмес ал деп чыгарып берди. Көрсө жашоо көптөгөн кемчиликтер менен коштолот турбайбы? Болгону ал кемчиликтерди бүтүн катары көрө турган инсан жашаш керек экен. Кемчиликти бүтүн катары, айыпты туура иш катары көрө алган инсан гана турмушта эң бактылуу болуп жашай алат. Анан дагы ал күйүк нан эгерде чын-чынына келгенде күйгүзүпсүң да нандын аркасын десеңиз, анда сүйүүсү толо турган жүрөк бөксөрө түшүп биротоло жаракаланып калат. Андыктан адамдардын кемчилдигин бүтүн катары көрүп турган кемчилдикти көрмөксөнгө салып коюу бул адеп ахлактын 90% ekendигин unutpay жашаңыз. فالنقد المستمر يميت لذة الشيء. Ар бир нерсени чукулап текшере берүү жашоонун лаззатын, ширин ырахатын жоготот. ولو تعرضت الشجرة للرياح الدائمة لأصبحت عارية من أوراقها وثمارها. Эгер дарак келген бороон чапкынга, шамалга көкүрөгүн тосо бере турган болсо, анда ал дарак мөмөсү менен жалбырагынан батыл ажырап калат. Шамалга дарак дагы ийилип, шамал айдаган жака
mömöm düşüp kalbasın, butağım sınıp kalbasın dep atpayby. Siz de jubayыңыз menen ança-munça nersede anın dengeline düşüp uşul güýgüzgönüň maga jakty, uşunun dama abdan sonun eken. Karaçı bay. İzdegenimde ayttırбай jasagaның üçün men seni mından da aşykça yaxşı görem dep koyu, anın jüregindegi süýünü oga beter küçeytip jibererin unutmaňyz. Bir-biriňerden kemçildiňeri çukuganyň orduna bir-biriňerdi maktagan götküle. Fel kelam el cemil mislel mefatih. Körküm jakşı söz açkıçtar siyaktı. Tıqful bihi afwah ve teftah bihi kulub. Jakşı sözdör menen arganday adamdın tilin kulptap, ozun kulptap, körünbögön alardın jüreginin eşigin açıp alasız. Bar bolуңуз bir tuğanım. Jubayыңыздın kedi tamaktın aldırıp güyük çıttantıp jetandırga japkan nanın aya arkası biraz kokoçu olup güyüp kalsa dele en mıktı nan, en mıktı tamak boluptur dep maktap koyun. Sizge bolgon jüregindögi süýüsü güyük nan sebepti göbeye түссүн. Bar bolуңуз. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu.